Postojala je jedna komoda u našem domu koju sam godinama izbjegavala otvoriti. Bila je prepuna starih računa, papira, garancija, crteža, dokumenata koje sam čuvala za svaki slučaj. I svaki put kad bi je otvorila, osjetila bih mali stres. Ne zato što su ti papiri meni bili važni, nego što ih je bilo toliko puno da više nisam znala šta je tu važno, a šta samo zauzima prostor. Mislim da je to ono što organizaciju papira čini teškima. Ne njihov volumen, nego nedonešene odluke. Pošto sam poprilično umorna od savršenih instagramskih organizacija, ladica, komoda, domova, želim da vam pokažem svoj realni haos. Ja sam ovaj haos čuvala samo za vas, jer sam željela danas da ga zajedno uradimo, ali ovo stvara toliki mentalni teret i toliki mentalni stres da ja više ne mogu da gledam, pa da krenem. Ako ste u fazi raščišćavanja vašeg doma ili života, zapratite moj kanal Malo minimalizma i ostavite srce u komentar da znate da niste sami. Papiri ne zauzimaju puno prostora, ali zauzimaju mentalni prostor. Čuvamo ih jer se bojimo da će nam nešto od njih zatrebati, jer zapravo i ne znamo koliko nam dugo nešto treba i jer nemamo jasan sistem organizacije. I onda ih samo premještamo iz ladice u ladicu. To nije organizacija, to je odgađanje odluka. Prva stvar koju sam napravila u organizaciji papira je da sam sve papire u našem stanu skupila na jedno mjesto. Moj pod je bio pun, pune kutije, pun sto. To su bili papiri iz svih tašni, iz svih ladica, iz svih komoda, iz svih organizera koji sam tada imala. Količina me iznenadila, ali to je bio važan trenutak jer tek kad vidiš realno stanje možeš početi donositi konkretne i jake odluke. Podijelila sam sve papire u 4 jednostavne grupe. Prva grupa papira su bili ono što nam je zaista važno. Lični dokumenti, ugovori, garancija koja još nije istekla. I ta hrpa papira je bila puno manja nego što sam očekivala. Drugo, privremeno. To su računi i papiri koji samo privremeno vrijede. Treće, digitalizacija. Shvatila sam da većinu papira mogu fotografirati ili skenirati. To su garancije, potvrde, sve to može biti u digitalnoj formi. Papir ne mora biti jedini oblik sigurnosti. Ok, nalazim se na pola puta raščišćavanja, dole je haos, ali zato gore izgleda puno bolje. I to je ta neka nesretna zlatna sredina u kojoj je najveći haos, ali znamo da smo na dobrom putu. I četvrta kategorija papira su bili papiri koje treba baciti. To su bili stari računi, garancije koje su već istekle ili garancije za aparate koje više nismo ni imali u svojoj kući. U ovoj kategoriji je definitivno završilo najviše stvari. Čak 70 do 80% papira sam čuvala samo iz navike, samo iz nekog straha da će mi zaista trebati. Najveći izazov mi je bio onaj unutrašnji glas, šta ako mi ovo zaista zatreba. Ali onda sam se zapitala koliko sam realno puta u ovih par godina otvorila ladicu i zaista tražila te papire. Gotovo nikad. Minimalizam je naučio da sigurnost ne dolazi iz gomilanja, nego iz sistema. Kada znaš gdje se nalazi ono što ti je zaista važno, prestaneš imati potrebu da čuvaš sve. Da se više nikada ne bi našla u sličnom haosu, još sam više pojednostavila stvar. Napravila sam dugoročni i kratkoročni sistem za čuvanje papira. Dugoročno je kod mene samo jedna mapa sa nekoliko pregrada. Tu su lični dokumenti, aktivni ugovori i nekoliko važnih papira. I to je to. Sve stane u jednu mapu. Kod nas to sada izgleda ovako. Kada nam neki papir uđe u kuću, ja ne razmišljam previše. Odmah ga stavim u privremeni sistem organizacije. To mi puno olakšava svakodnevnicu. U tom privremenom sistemu organizacije ja imam par kategorija. Ne razmišljam previše, samo ubacim papir u njegovu kategoriju. Imam dio za račune koje trebam platiti. Imamo dio za račune koje čuvam za porez. Imam malu sekciju za flajere i brošure, iako ih danas sve manje zadržavam. Imam i gučanje jer njih lako zaboravim iskoristiti ako nisu na vidljivom mjestu. I imam jednu kategoriju uspomene za djecu, to su sitnice, crteži i mali papiri koji želim sačuvati. Sve to i dalje kratkoročno jer to nije trajna arhiva, to je samo prolazna faza. Čak imam i jednu kutiju koja izgleda kao knjiga, a zapravo je spremnik za sitnice i papire koji trenutno nemaju svoju kategoriju. Ali primjećujem da mi ta kutija sve manje treba. I vjerovatno ću je se uskoro riješiti, jer kad sistem postane jednostavan, kategorija razno ili kutija svaštara postane suvišna.
Jednom mjesečno ili jednom u par mjeseci pregledam tu svoju hrpu. Računi koje treba platiti, na njih odreagujem odmah, a sve ostalo otprilike znam da ima neki rok par sedmica. Tada odlučujem, posebno što se tiče dječjih uspomena. Uzimam stvari koje idu u dugoročne uspomene ili dokumente koji idu u važne dokumente, a sve ono što mi više ne treba i što sam shvatila da par sedmica nisam koristila, bacam u smeće. Danas više nemam komodu koju izbjegavam otvoriti. I možda papiri izgledaju kao mala stvar, ali kada ih uspiješ organizirati, osjetit ćeš veliku razliku. Ako i ti imaš hrpu papira koju odgađaš riješiti, možda je ovo baš pravi trenutak da organizacija krene danas. Ne moraš sve odjednom, samo napravi 2 kategorije, kratkoročno i dugoročno. Ne treba vam ništa posebno, ne treba vam skupa organizacija. To može biti jedna obična mapa, korpa ili kutija. Napiši mi u komentarima koji tebi papiri izazivaju najveću glavobolju. Hvala svima koji su ostali do kraja ovog videa. Na kanalu Malo minimalizma objavljujem redovno videe na temu minimalizma, sporog života i raščišćavanja doma. Tako da pogledajte moje stare videe i nadam se da se vidimo uskoro u novom sadržaju.